ogni io mi arpayan so lei io da France un wawatamo afan ogni io mi armi walli to minti dine nyande ko mi femmu do magazine ngu ngari wuurde ko min je din tonji ko mi wana afande ko mi be ina tanira fresh ana façon tonji ko mi ala ana ko mi wona de o tonji ko yata juve no watto ko mi do mali mbudi mi jokki tan sa bombu mi do mat wadi in dépassement ba wi ba mari ni madon wada in dépassement comme ça je vais voir mi do idi golle di gol taw e surtout del bogol do e stai da mari un business do ngara ça va ne vai go di descendre progress maintenant lui da on comment dirais Andy yes vas-y hallo in the wida na min jogiti pa jon quoi da andi in the jogiti do mo shanzi inde ne kusimie do kasuju mi connecto to non ai sama pa si dai ti non credi sorana sonna non credi ko pas so dira ka orange mon pas para no mi ari connecto so mi yoti dai o jogiti do non telefono uma pa jawo mi hala na non ko anche vero mi ando na ma orange mon ok no c'est pas grave c'est mia detto prego mi la mari rendez-vous ni comme parce que oui là c'était quelque chose d'urgent comme vous voyez c'est happy maga donc comme ça là et moi il y a de rien là comme ça puis Dieu m'a fait tout transfert de faire là oh oui mi ala ya de ragazzi come eri con novelale ma non va ta onde do non mi do ai wala con lo ha sta c'est pas grave comme on ne mi wata ni de beginning de film tu peux pas exagérer wata exagérer awala ka aram journal autorisation no pour violation de domicile tu veux me violer à part en violer mon frère io comme giorno regarde ce que c'est dit comme oui ma quella è mondiale la mare programma awawata ma pas de kasudo andi ko fiyon mi wona to so andi goddo si fe ini jemme no kure wala fisi ti ai per chaka chambro ma walo mi do ai ora godora ata ni so no mi ha ma na ara c'est vrai vai no sto bene siete clare mi mai apre aro non ha problema tanto numero da wala na bude mais non mi do mal programme s'il te plaît na minha legal zone. Gente que eu vai de Maria lá sen. Ano ko njot ni man. Ande fa di parce que yande mi la njot ni dem. An ko fala ya won fi Allah mi jeji ma. Mi tuba ni Allah mi tuba ni. Yetu lan saida abdi mi fala ya won hay si ko mi biya mi Allah. Fi Allah mi jeji. Parce que nyande wo nyande mi do fenande mo. Parce que non ko fenande no. A chaque fois ngare mo pleño ya minna mo yo munyo daidi mo pas me o fo la hande ko fena daida am daidi go da wattamo ni pi e jonno ngamo ni yawre joni no ngi andi ko fena de qu'est-ce que tu attends min bala ya ubutu hundu ko ma ko minna la way e dam awanda haidon parce que ida mari asufuzo anda la panadi pa tainu idandi lam do lam nyaw daidi mo kaida mo mira yo andi ko no wadi Fiala woli talando fi mano metti lan check ko baytu mi ala fe wol fiala mi ngono ngai dia ila hidu da anu da ya woli mi wa ala perian vraiment pas na me film que siamo lambi ala on se presa andi ko ne buda takka gole der sudu ka kadambu gari aceta wano le fat no no porto beni na tano na tanda ne suje don mo vomio ma ci lentement pienu se mi hala li tu ande mi awi nyande ko vraiment franchement ay ko mi wolu gonka mi dama man o la tama ande mi yetke na gonka mi dama mi do jala mi dama mi do welti mi dama mi do wulla hay o wattin dina do e hun jigidi o la tama ene awata mun go ala no nafira mo wela tama ala no yumere ta go lo si ahida
Parce que l'amour est la base de toute chose. C'est là il goɗɗo hare tu es prête a assuma ya endure woni tempere woni heege ko weli metti parce que tu l'aimes, parce que tu aimes la personne avec qui tu es. Hein? Mais si tu as dit ça c'est impossible ma copine. Mais là c'est parce que je l'aime pas. Oɗo sila wadde fi beti dio ko Peut-être c'est ça. jonno hadi atranamo ɗum ɗon par ce que ko ɗuwaɗa kon a torgol ko ɗum wonɗa sakkitone hadi haalanama ɗum dès le début acca soñjugol ɓiɗɗo ɓeya Quand même dit. hadi noon haalanama ɗum fof Parce que wala yiide min miɗan sikka o faama parce que goɗɗo si yiɗama anday a sikkanen goɗɗo sino yiɗi goɗɗo o yiyay goɗɗo sino yiɗi goɗɗo o yiyata o nanata hay si aduna on fof moɓodiri haalanimo hoore on mo yiɗi ɗon billahi o jogotato hakke ko onimi joni an hollimo joni hollumo min mi yiɗama peut-être avec toi il va comprendre min on noon mi anda ɗa mi yiɗama min hay ɗum matuma emira ekkoye mi hutikemo ata ha wona ekkoye mi hibbino mi sikkunoɗa mari hakkil jaka ala hakkil jakka ƴawrina oya joldina oya ɗo gaɗa walo ka salon ɗo habboma komin ni waro joɗo habbola ñe atan a moment faut qu'on se respecte komin ni waro joɗo ɗo habbola ha hande ananila ñinna ɗum ha hande tawa yila yewtide on harat suis à l'aise an jigiɗa andi ka parce que sa joɗi ke an andi kela ɗum ɗo c'est parce que a yino mi yewtidi tan non e makko hay téléphone e hedditi ɓellu seyi c'est différent hara hay mi yiɗa hara mi yiɗa hay appel makko hay appel makko welatara namigin yo arɗo doyo joɗo dani habbola gonno eyo onne force fa l'amour ɗum ɗon ko gonga mala gandi mais min dans tout ça ɗan kono ɓurlan mettude dans tout ça ko de fait si a wolnande ɗum ka puɗɗode par ce que sa haalannogo ɗum hay tawi ko feetu ɗo hay siko bare sa raɗike ndu une fois deux fois trois fois ndu teppitata ma aduna en tout est ce que cas a faami joni noon haɗi wolnama dès le début min wolanama beɗen ittama dans les doutes par ce que so jiiɗi ɗo ɓe yan ha sigi wonde so wonnila mi anda ko ɗum yaranta ko sina yo muño mi fela joni noon mi yeetikema et je le réitère mi yiɗamo il faut appeler le chat par son nom ɗum fof ko ɓayo ala ka ɗum ɗon mi andadi ɗum ɗon fof ko ɓayo ala ɗum ɗon mi anda mira ti meccana asal mum fi allah ten discute ɗo fi wallayi koko onda wadde a hettay gorko labiraɗo ni o jukka sakko nayi nam o jukki hara ko sabu ɗum juste waɗamo juste parce qu'il est pauvre o ina o yiɗama allah hokkore marɗo mbuuɗi ɓayaniɗam miila e ƴetti aduna rondi allah rowtire aduna mi torikema allah kono andata hande ko yiɗuma ko ñande goo si allah hawlan ɗon jaɓi woɓɓe no faalamodi ɓe ronku ɓeewa ɓe ronku heɓugol modi par ce que min ala ko min allah hokkorno oɗo billahi hay mi fijirtamo allah walle Mede hullama billahi ɓe annini na nangi ɗum ɓe ɓayno heɓani kadi ɗuma on no naare jaabi probléme ɗuma noon ɓillo naare um no ɓawli trop koyɗo eskena andi e woyji fama ɗum kenende hara yimɓe ɓe noni kon kenende hara yimɓe kadi continue a fama tawa mawɗon kontoni ɗo maksude angoy ɓen bete mi yurnoto ayake amina mi rettiru jelu wono kola onino star jo mbuɗɗi waɗuɗi joyi ka yimɓe gonku en après bye joni en noddidira enani bye allez bisous ciao walla ça va a ñaami man taw fiumin no kadi ñama asdan ɗamari probléme on mi yiɗa ɗo komi ñamata ko ati kan mi ñama si ñama ala re woni ko woni ka ko waɗi kun waɗi voilà la fala ma hawde nasi kono vengo la mati napi
Umapi ma, ande ma.